mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Matalog. Magtinabangan ito kanunay alang sa kalambuan sa lungsod sa Mata. Today, together we work as one alang sa kayuhan sa tanan. Okay? Mga guys. Need na to ang pagtinabang may matalumnon aron makabot na to ang kaayuhan sa tanan. Kay daghang kalmahimo kung magtinabangay ta para basta magtinabangay ta daghang kang mabuhat daghang kang implement na project kanitong mo magtinabang kita idyo para mas tuong. Buhaton mo talunan May 20 aligre na ang taron pero kung sa pandemic wala hindi nga atong pista diri sa lungsod sa Matalog.